درود دوستان عزیز، به امید سالمی همیشگی شما برنامه نوبتی سالم بمانید رو پیشنهاد می‌نماییم و امروز در مورد بیماری دیابت قند کودکان صحبت داریم و این موضوع رو پیش گرفتن ما به سبب نیست، زیرا که سالهای اخیر در سراسر کشورها گرفتاران این نوع بیماری میان کودکان خیلی زیاد شده است. امروز در صحبت ما حضور دارند متخصصان ساحه اندوکرینولوژ حمزه حسن و شبنم شمس‌اللهی. خوش آمدید. تشکر زیاد. دیابت قند بیماری متصله که به آن بلندشوی سطح قند خون بر اثر نارسایی انسولین یعنی هورمون غدود زیر معده خاص است. بیماری یک چند نمود را در بر میگیرد. مثلا دیابت قند نوع یک بیماری که در اثر آن غدود زیر معده از خود انسولین جدا نمی کند و در نتیجه این به بدن بیمار انسولین گذرانیده می شود. دیابت قند نوع دو بیماری که در اثر آن غدود زیر معده از خود کم انسولین جدا می کند و این بیمار را وادار می سازد که برای کم شدن مقدار قند خون موادهای دارویی استعمال نماید و یا با تعیینات دکتر انسولین گذراند. آسیب‌یابی دیابت قند یعنی آسیب رگ‌های خونگذار شخصان مبتلای دیابت قند که در اثر آن شبکیه چشم از هم ریخته بیمار را نابینا می‌گرداند. ریتینوپاتی دیابت قند و گرده ها تاثیر گذاشته باعث خروج ضعیف گرده ها می گردد. نفروپاتی دیابت قند از آن پایهای بیمار دردمند گشته زخم های ترافیکی پیدا شده و پهنشوی فساد و معیوبی می رساند. در برنامه نوبتی سالم بمانید باشد در مورد دیابت قند در کودکان متخصصان نکته های مهم و توصیه های جالبی را پیشنهاد می نمایند. در ادامه با ما باشید. خواستم امروز در مورد بیماری دیابت قند میان کودکان صحبت کنیم، چون گفتم گرفتاران این نوع بیماری میان کودکان سالهای اخیر خیلی زیاد است و تشویش آور هم هست. با حمزه حسن صحبت میکنیم در مورد نوع‌های دیابت و بعداً صحبت رو سر دیابت قند کودکان ادامه میدیم. دیابت قند این گروه بیماری‌های متابولیکی میباشد که به بلندشوی قند خون خاص است. در نتیجه علتیابی ترشح انسولین به طور نسبی یا مطلق به عمل آمدن دیابت قند میباشد. دیابت قند در نوبت خود به دو قسم اساسی جدا میشود: دیابت قند نوع یک و دیابت قند نوع دو. دیابت قند نوع یک این دیابت قند نوعی باشد که در کودکان در آوان کودکی از سن تولد تا سن 35 سالگی مشاهده کرده می شود. دیابت قند نوع دو باشد این از سن 35 سالگی بالا در شخصان کلانسال مشاهده کرده می شود. دیابت قند نوع یک این علتیابی ترشح اوتوایمونی بتا حجیره‌های غدود زیر معده که به طور مطلق یا به طور کم حاصل کردن انسولین میباشند، گرمون انسولین. این گرمون انسولین این که این انسان در تمام ارگانیسم انسان از گرمون ها عبارت است که یکی گرمون انسولین این گرمون قند پس کننده میباشد که در نتیجه بلند شدن قند در خون و غذا آن ماده هایی که ما استعمال می نماییم به طور انسولین آنها را به انرژی تبدیل داده به خون تقسیم می نماید. و دیابت قند نوع یک چطوری که شما قید کردید گفتید این دیابت قند نوع یک در میان نورسان کودکان به طور مطلق یا به طور کم خارج شدن انسولین می باشد. خود دیابت قند در کودکان این بیماری اوتوایمونی می باشد، یعنی پروسس اوتوایمونی است. گنی کسل یعنی گنی بیمار در ارگانیسم کودک علاقه هست. یکی از سبب‌های بیرونی سبب پیدا شدن علامت‌ها یا اینکه گرفتاری همین بیماری شده می‌توانند. سببی از همه معمولش این بیماری‌های ویروسی میباشد، یعنی ویروسی سرخچه، سرخکان، پاراتیت اپیدمیکی، زرپروین مثلا و ویروسی که در سالهای اخیر باعث پاندمی جهانی بود این کووید 19. دیگری سبب این بیماری های خودی همون ارگان یعنی غدود زیر معده می باشد، گازه گرفتن یا ایلت یافتن یا اینکه یگان خیل جراحی ها در همین غدود زیر معده اینها سبب شده می توانند. یک علامت های اگر ما درباره فرقیت دیابت نوع یکم دوم یعنی دیابت کودکان از کلانسالان صحبت نماییم، علامت ها در کودکان به نهایت زود پیدا می شوند، یعنی این علامت ها پولیدیپسیا، آبنوشی زیاد، پولیوریا، پیشابرانی زیاد، در مدت کوتاه به نهایت لاغر شدن کودک و
зиёд хӯрок хӯрдан, яъне як муддате мешавад ки кӯдак иштиҳояш беҳад баланд мешавад. баъдан бо чунин аломатҳо онҳо ба духтур муроҷиат мекунанд. аломатҳои шадид ҳам ҳастанд ки масалан бо парту қайкунӣ, дарди шикам, дарунравӣ, баъзан мешавад бо ҳарорати баланд ба сабаби муроҷиати беморон яъне кӯдакон ба духтурхона мегардад. пас аз муоинаи тиббӣ яъне гирифтани биохимияи хун, санҷидани қанд дар хун, таҳлилҳо маълум мегардад ки кӯдак гирифтори бемории қанд мебошад. як чизи дигаро ба илова кардан ба маврид аст ки дигари бемории зиёдшавии бемории диабети қанд дар миёни наврасон ин нодуруст истеъмол кардани ғизо ва истифода бурдани маводҳои доруборӣ мебошад. ва чӣ тавре ки шабнам Шамсуллоева қайд кардан, бисёри бемории диабети қанди мо аввал ба табиби эндокринолог муроҷиат намекунанд. муддати дуру дароз ба табиби нефролог, табиби гурда, табиби уролог муроҷиат мекунанд ки дар натиҷа баъд аз ҳад гузаштани ҳолат баъд ба табиби эндокринолог муроҷиат менамоянд. яъне ки онҳо падару модари онҳо фикр мекунанд ки шояд ки аз ҳисоби бемории гурда бошад ки дар кӯдак тез пешобкунӣ пайдо мешавад, дар кӯдак дарди шикам пайдо мешавад, дар кӯдак харобшавӣ пайдо мешавад ки зиёда аз 10 килограмм дар муддати кӯтоҳ вазнпартоӣ мушоҳида карда мешавад ки ин хос ба бемории диабети қанди нави 1 мебошад. медонем ки як хусусияти бемории диабети қанд ин ирсӣ аст, яъне ки бемории ирсӣ буда метавонад. чун дар гени кӯдак аст гуфтед, метавонад ки рӯзанад ва яъне дар кӯдакон беморӣ як бораро мезанад ва чун дар калонсолон ман медонам муддати тӯлонӣ шахс метавонад бо бемории диабети қанд зиндагӣ кунад ва баъдан худро ошкор кунад беморӣ. Дар кӯдакон ин ба таври яъне ба зудӣ вай метавонад ки ҷараёни беморӣ дар кӯдакон дар диабети қанд нави 1 тезтар ҷараён меёбад. дар диабети қанд нави 2 бошад дар муддати 4-5 сол баъд беморӣ худро муайян менамояд. муддати 4-5 сол гирифтори бемории диабети қанд аст, аммо гӯем аломатҳои шадид ки надорад муайян кардан наметавонад, ба духтур муайян намекунад то аломатҳои шадид пайдо шуданд. дар диабети қанд нави 1 бошад ҷараёни беморӣ тез авҷ мегирад, яъне ки дар кӯдак тез харобшавӣ ба амал меояд, кӯдак обнӯшии зиёд, қоқшавии даҳони бемаҳал, пешобкунӣ беист, беихтиёран пешоб менамояд ки ин хос ба диабети қанди нави 1 аст. ва дар натиҷаи баланд шудани қанд дар хун ба овардани ҷисмҳои кетонӣ дар бадани кӯдак ворид мешавад ки он ба заҳролудшавии бадан мубаддал гарда дар натиҷа парту дилбеҳазурӣ, қайкунӣ зиёд мешавад ки баъд муайян кардан мефаҳмем ки дар кӯдак кетоатсидоз, яъне ки ҷисмҳои кетонӣ баланд шуда дар натиҷаи он заҳролудшавии бадан ворид карда шудааст. ҳангоме ки кӯдак аллакай гирифтори ин беморӣ шуд, масалан вақте муроҷиат кард ба духтур ва вақте ки таҳлилҳо гузаронида шуд ва муайян карда шуд ки дар кӯдак диабети қанд аст, чӣ гуна бояд ки ана ин маврид рафтор кард? яъне аллакай кӯдак гирифтори бемории диабети қанд аст, ин барои хонавода ва барои атрофиён як гӯем хабаре аст ки хеле онҳоро дар ҳолати таҳлука меандозад ва гӯё ки онҳо фикр мекунанд ки акнун ба ҳамин тамом. Чӣ гуна бояд рафтор кард? дуруст қай кардед. вақте ки падару модари кӯдак ба онҳо мегӯянд ки кӯдаки шумо мо ташхис гузоштем диабети қанд аст нави 1, онҳо якум ҳамин ҳолаташон шок, стресс, яъне онҳо бовар намекунанд ба ин, аз куҷо кӯдаки майда шуд аз вай. баъди ин вақте ки онҳо ба ин бовар карданд, ҳолатро қабул карданд, онҳо андӯҳгин мешаванд, чунки ояндаи кӯдакро фикр мекунанд. ҳолате ки гарчанде ки мо дар боло гуфтем бо аломатҳои шадид кӯдакон ба мо қабул менамоем онҳоро, ҳолатҳои кетоатсидоз ҳаст, онҳоро мо давоми 4-5 рӯз аз ин ҳолат мебарорем, яъне дар ин ҳолат бо кӯдак суҳбат кардаам намешавад, мо танҳо бо падару модар. лекин ҳамин ҳолате ки то кӯдак аз ҳолати кетоатсидоз мебарояд, як муҳлате аст ки мо вақт дорем бо падар модар ҷиҳати психологӣ, ҷиҳати маълумоти тиббӣ додан дар бораи ҳамин беморӣ, ҳама инро мо пурра мефаҳмонем.
баъд як ҷиҳати дигар ин аст ки кӯдакон ҳангоме ки диабети қанд нави 1 мешаванд, табобати онҳо танҳо бо инсулин аст, яъне инсулинотерапия. Ба онҳо мо дигар намуди масалан ҳабҳо, таблеткаҳо нависонда наметавонем, яъне табобати якумраи онҳо бо инсулин ба роҳ монда мешавад. Ин на танҳо дар мо, дар тамоми ҷаҳон, яъне ин намуд усули табобат ба пеш ба роҳ монда шудааст. Якум ҷиҳате ки падару модар бояд донанд, ин сари вақт дуруст гузарондани ҳамин инсулин, яъне дар вақташ. Пас аз инсулин мо ду намуд таъин мекунем, дарозмуддат ва кӯтоҳмуддат. яъне онҳо бояд донанд ки ин ду намуди инсулин аз якдигар чӣ фарқ доранд, мо фарқияти онҳоро мефаҳмонем. Пас аз инсулини кӯтоҳмуддат гузарондан, кӯдак бояд ҳатман аз 20-30 дақиқа пас бояд ҳатман ягон чир хӯрад, чунки вақте ки мо инсулини кӯтоҳмуддата кардем, таъсири вай аз 15 ним соат пас сар мешавад. Вақте ки кӯдак хӯрок нахӯрад, қандаш поён шуданаш мумкин, ҳолати гипогликемия. Барои ҳолати гипогликемия, яъне сатҳи қанд дар хун паст нашудан, онҳо бояд хӯрок хӯранд. Мо инро ба падару модар мефаҳмонем ҳангоме ки кӯдак ҳоло майда аст, яъне фаҳмиши инро надорад. дуюм дараҷа ин парҳезӣ аст, яъне тарзи дуруст ва миқдори муайян истеъмол намудани хӯрок. Сеюм дараҷа ин тарзи тайёр намудани хӯрок, яъне ҳамун мавод тарзи ҳангоми тайёр намудан миқдори калориянокияш дигар мешавад. Яъне мо бояд тарзи дуруст хӯрокро тайёр намоем ки ҳамон витамину минералҳое ки дар сабзавотҳо ҳастанд, ё дар масалан аз гӯшт тайёр мекунем, сабзавотҳо тайёр мекунем, онҳо боқӣ бимонад. Чунки дар кӯдакони диабет ҳамин ҳангоми қанд баланд шудан, витамину минералҳо бениҳоят зиёд организм онҳоро корбад менамояд, яъне ба онҳо бениҳоят зиёд дар кор аст. Барои ҳамин якум дараҷа ин тарзи дуруст тайёр намудани хӯрок. Мо ба онҳо тавсия мекунем хӯрокҳои буғпаз ва дар об ҷӯшонида шуда, яъне бирёнӣ, дар равғани зиёд бирён намудан, бирёнӣ ба онҳо мумкин нест. дараҷаи дигар ин тарзи вақтҳои хӯрок истеъмол намудан, яъне мо ба онҳо тавсия медиҳем дар як рӯз 5-6 бор хӯрок хӯрдан. бисёр одамон вақте ки мегӯем, онҳо бениҳоят парҳези сахт ба мешинанд. Масалан кӯдакро аз ҳама чӣ маҳрум мекунанд, ки ин ҳам ба кӯдак як стресси калон аст. ғайр аз оне ки вай худашро бемор ҳис мекунад, баъдон аз оне ки аз ҳамаи чӣ онро маҳрум мекунанд, кӯдак худашро аллакай бемори вай ҳис мекунад. яъне ин ҳолати равонии кӯдакро низ таъсир дорад. ҳолати равонӣ ҳаст. Барои ҳамин мо ба онҳо тавсия медиҳем ки яъне ба кӯдак аз қариб 3-4 намуди мева мумкин нест. дигар намуди меваҳо ба миқдори кам дар давоми рӯз то бегоҳини рӯз, яъне то нисфи рӯзӣ хӯрдан мумкин аст. аз нисфи рӯзӣ поёнтар, яъне қариби бегоҳ шабона аллакай тавсия намедиҳем, барое ки ба ғайр аз диабет дар таҷрибаи корӣ мо мебинем ки кӯдакон боз дигар проблемаҳо ҳам доранд, дигар бемориҳо ҳам доранд, бемориҳои узвҳои ҳозима, ки онҳо ҳазм карданашон душвор аст. барои ҳамин ба онҳо ба ҳар як бемор, масалан ман дар таҷрибаи кориам алоҳида реҷаи истеъмоли вай вобаста ба ҳамон бемор сину солаш, вобаста ба дигар бемориҳои узвҳои дарунияш, яъне фақат диабет ба назар гирифта намешавад. яъне ҳангоми табобати беморӣ бояд ҳатман ки дигар бемориҳое ки дар ҳамрадиф аст дар организми кӯдак ба эътибор гирифта шавад ва табобат аз рӯи ҳамон бояд ки сурат гирад. як чиро ман мехоҳам илова кунам. вақте ки Шабнам Шамсуллоева гап задан, то замоне ки кӯдак вазн бо падару модари онҳо кор карданд. замоне кӯдак аз ҳолати гӯем ки кетоатоза, аз ҳолати вазминӣ ба ҳолати сабук меомад, мо дар муассисаи давлати маркази тиббии шаҳри Рахимонов Карим Ахмедов дар шуъбаи ғадои дохилияи кӯдакона мо махсус мактаби диабет ташкил кардаги ҳастем, ки бо кӯдак мо дар онҷо сару кор мекунем. муддати 10 рӯзе ки кӯдак дар онҷо бистарӣ мешавад, муддати 10 рӯз дар онҷо бо кӯдак дарс мегузарем, дарс дар бораи диабети қанд, ки аз рӯи 7 қадам аст, ки мо ба онҳо як ба як мефаҳмонем. ба кӯдак тарзи ҳисоб кардани воҳиди нонӣ,
یعنی که چند قدر باید استعمال نماید، چند قدر باید که مقدار انسولین رو بر بدن وارد نماید. یعنی که یک واحد نونی در قند خون رو 2 میلی مول نه لیتر قند خون رو بلند می نماید و یک واحد انسولین این 2 میلی مول نه لیتر قند خون رو پس می کند و با این دانستن هر یک بیمار دیابت قند نوع یک واحد نونی رو حساب کرده دانستنشون شرط و ضرور است. چون که آنها می توانند که تمام نمود خوراک رو، تمام نمود شیرینی تمام استعمال نمایند، اما وابسته به مقدار میخوردگیشون و مقدار انسولین وارد میکردگیشون. چند قدر باید که واحد نونی استعمال کرد، باید همون قدر واحد انسولین یعنی که به بدنشون وارد نمایند. و دویم درباره با اون کودکان ما میفهمیم حرکت کردن در هوای تازه، با پدر و مادرشون حرکت کردن، با آنها مشق‌های سبک جسمانی کردن لازم است که در نتیجه بلند شدن قند خون اون و همون موشک‌ها تشخیصشون سوس می شود و با آنها حتما ضرور است که با مشق سبک بدن مشغول شدنشون. تشکر. یعنی که در این موردی که کودک گرفتار بیماری دیابت قند است و گفتیم که وقتی که علاقه حس میکند که مناسبت اطرافیان با او دیگر شده است، چون این در تجربه هست که هنگام آشکار شدن در شخصان کلانسال حتی مناسبت دیگر می شود. یعنی که وقتی که هنگام مناسبت در کودک دیگر شدن و علاقه حس میکند و خود را کمی کناره هم میگیرد و در این مورد باید حتما مناسبت با پدر و مادر، مناسبت با آنمون متخصص ساحه با کودک درست برآورده مانده شود که زیرا نمون یک حالت روانی کودک نیز باید البته که در حالت خوب قرار گیرد. حتما که پدر و مادر باید که بعد طبابت رو گرفتن در بیمارخانه ها قند خون مثلا فرزند رو دائما نظارت کنند. همین یک پرینسیپی مکتب دیابت این نظارت قند خون می باشد که ما گفتیم 7 از 7 قدم عبارت است. یک قدم این نظارت قند خون می باشد. یعنی که باید که هر یک پدر و مادری که کودکان خون رو در بیمارخانه بستری می نمایند بعد معاین کردن در بیمار قند خون موجود است، بیمار گرفتار بیمار دیابت قند شده است، باید که حتما از گویم که تجهیزات های قند سنجک باید که استفاده برند. باید هر یک کودک باید اسباب قند سنجک باید داشته باشد که هر اقلا در یک روز 2 مرتبه سحر و بگاه قند خون کودک رو سنجیده در دفترچه‌ای که اون دفترچه میکشند در اون دفترچه باید ثبت کرده شود که سحر چند بود، بگاه چند بود. از روی آن بعد واحد نونی و واحد انسولین معاین کرده می شود. این حتما می باشد. کودک پیوسته انسولین رو باید قبول کند تا کدام سن و سال؟ این دائمی تا آخری حیات، یعنی حیاتاً گرمون عوض کننده ما میگوییم، آنها تا آخری عمر انسولین میگیرند. همین که در هر یک دوره سن و سالی، مثلا در دوره نورسی، بلوغت رسی، پسان جوانی، اینا واحدها دیگر می شوند، یعنی به ارگانیسم وابسته از آنه که قدشان بلند می شود، وزن می گیرند. اونها در دوره بلوغت رسی مثلا تاثیر باز گرمون های جنسی زیاد می شود، همین وابسته به همون یعنی واحدهای انسولین دیگر می شود که این را تنها دکتر زیر نظارت دکتر با توصیه دکتر اندوکرینولوگ توصیه داده می شود، یعنی نوشته داده می شود به بیماران چگونه استفاده بردن. اینجا خیلی که همکارم قید کردن درباره مکتب دیابتیکی در همون بالنیچه های بیمارخانه های استاسیونری که کودکان را متوبت می نمایم، مثلا در مجموعه دولتی استقلال بیماران اویله ها گوناگون هستند. درجه سوادناکی پدر و مادران گوناگون هستند. مثلا با یک نفر یک بار فهموندن کفایه هست. بعضی اولیه‌های هستند که با آنها چند بارها فهموندن در کار، یعنی با این چیزها آنها از نو شناس می شوند. درباره همین دیابت قند برای که به کودک یاری رسانند، نه تنها پدر و مادر، باید همون تمام اویله، برادر، خواهر، حتی اگر در دوره کلانسالی نورسی، ما با آنها توصیه میدیم که با دوستانشان به همین مکتب‌های دیابتیکی بیایند. چون که وقتی که در دوره کودکی اگر بر کودک اویله بسیارتر تاثیر کند، در دوره نورسی، بلوغت رسی علاقه کودک خودش را میخواد از اویله دور کند و میخواد در جامعه خودش را یابد. تاثیر جامعه به آنها زیادتر میشود. از همین سبب ما توصیه میدیم که مثلا دوستی نزدیکش رو بیارد تا که آنها هم یک جای توانند معلومات گیرند، به یکدیگر کمک رسانند. جهت دیگر که علاقه وقتی که بیمار کودک بیمار با ما مثال به بیمارخانه می افتد، در دوام همان طبابت آنها گلوکومتر یعنی اسباب قندسنج
мегиранд. чунки бе профили қанди хун яъне бе санҷиши қанди хун намешавад, яъне аз зоҳиран то агар қанд бениҳоят дараҷаи баланд ё бениҳоят дараҷаи паст нашавад нишонаҳош маълум нест. кӯдаконе ки бо диабети қанд аст дар оянда он агар писар бошад падар мешавад, агар духтар бошад модар мешавад, яъне чӣ гуна оризаҳоро дар пайи худ дорад дар оянда. агар ҳар як бемори диабети қанд худ назорат, риоя кардани реҷаи парҳез, риоя кардани инсулин табобат, риоя кардани машқи ҷисмонии бадан риоя намояд, амин 4 чизи муҳимро дар ҳаёти худ риоя намояд, ба монанди инсони солим метавонад ки то чанд қадре худо ба ӯ ҳаёт додааст зиндагӣ намояд ва метавонад аз онҳо фарзанд, аз духтар бошад метавонад ба шавҳар кунад кӯдакдор шавад, ё писар бошад метавонад издивоҷ кунад кӯдакдор шавад. ягон монеа барои яъне ки дар оянда фарзанддор шудани онҳо ҳангоми дуруст ба назорат кардани қанди хун ягон монеа дида намешавад. имрӯз ҳастанд ба мо муроҷиат мекунанд, ҳастанд беморони мо ки доимӣ беморони мо ки мебинанд муддати 10 солу 15 солу 20 сол гирифтори бемори диабети қанд имрӯз хушбахтона ба шавҳар баромаданд, соҳиби тифл шуданд, ба издивоҷ карданд, соҳиби тифл шуданд, ягон монеа надорад. имрӯз дар ҷомеаи мо баъзе аз афроде ҳастанд ки ҳамин бемори диабети қандро ҳамчун бемории сироятӣ қабул менамоянд. вақте ки як инсон мегӯянд бемори диабети қандам мутаассифона аз он дуруҷ меҷӯянд, ё ки ба он коса ё он пиёла ё он қошиқи он бемор хӯрок хӯрдааст ба вай истеъмол намекунанд, мегӯянд чунки мегузарад. аммо мо бозам борҳо такрор кардем, борҳо ба тариқи сабакҳои иҷтимоӣ гап задем, ба тариқи телевизионҳо гап задем, тариқи бо беморон суҳбат мекунем ки ин беморӣ бемории сироятӣ нест, ин беморӣ бемории гузаранда нест. дар мавриди муносибат хеле суҳбат кардем, хеле ишора кардем ва ҳолати анамун психикии кӯдак гӯем назорат бурда шавад, чӣ гуна дар ҳолати психикӣ қарор гирад. ман қабл аз барнома бо шумо суҳбат доштам ва хеле як нуқтаҳои ҷолиберо низ қайд кардед. ман мехостам анамун нуқтаҳоро пешниҳод мекардед ва инро барои падару модарон, барои анамун падару модароне ки фарзандонашон гирифтори бемории диабети қанд аст ҳамчун мутахассиси соат тавсия медодед. ман ба онҳо тавсия медиҳам ки масалан дар оила онҳо дигар фарзандҳо доранд, ин дуюм сеюм фарзанд аст ё ин ки фарзанди якум аст, ҳамон таваҷҷӯҳи худро ба бемории ҳамин кӯдак равона накунанду масалан ин диабет аст, ин касал аст, аз дигар кӯдакони худаш якум навбат бояд ҳамон падару модар кӯдакро ҷудо накунад. яъне ин аз оила сар мешавад. вақте ки дар оила онҳо 3-4 нафар ҳастанд, падар модар кӯдаке ки диабет ҳаст ба ин дигар хел рафтор мекунанд, дигар хел муносибат мекунанд, дигар ҳамон падар хоҳар ё бародараш бошад мебинад инро. ин ҳамин дар мактабам масалан ҳамин вақте ки ин ҳодисаро ҳамин ҳолатро дар худаш кӯдак ҳис мекунад, ин албатта ки боиси рӯҳафтодагӣ мешавад. ин аз оила сар мешавад, яъне ҳамон дар оила бояд ба кӯдак чунин муносибат кунанд ки вай аз бародару хоҳаронаш фарқият надорад, яъне таваҷҷӯҳи худро ба дигар ҳамон қобилиятҳои ҳамон фарзандашон, масалан рақсро нағз метавонад, расмкаширо нағз метавонад, ё ин ки дар илмҳои математика ё гуманитари забон адабиёт дар чӣ он мисол таваҷҷӯҳ дорад, дастгирӣ кунанд. таваҷҷӯҳ танҳо ба бемории ҳамон кӯдак набошад, то ки кӯдак вақте ки ба давраи манамин наврасӣ балоғатӣ мерасад, вай аллакай донад ки дар оянда кӣ мешавад. орзу ҳавасҳое ки дигар кӯдакҳо масалан аз синни хурдсолӣ ман орзу мекунем ки ман духтур мешавам, ман космонавт мешавам, ман журналист мешавам, ҳамон кӯдакҳоам ҳам хеле орзуҳо дар дил дошта бошанд. кадом вақт кӯдак масалан орзу ҳавас пайдо мекунад вақте ки ягон мисол дорад, яъне ки ягон каса ба он мисол мебинад, идеал дорад. бале идеал пеш аз ҳама падар модар худашон шуда метавонанд, ё ин ки ягон касро ба онҳо мисол овардан. барои он ки масалан дар дигар давлатҳо бисёр шахсҳои номдор ҳастанд, варзишгарони номдор ҳастанд, масалан дар кормандони илмҳои тиб, кормандони дигар илмҳо ҳастанд ки онҳо бо диабет ҳастанд, яъне диабет монеа нашудааст ки онҳо ба мақсадҳои пешгузоштаи худашон расанд. диабет ин ба онҳо монеа шуда наметавонад ки онҳо дар оянда мо чӣ хел гӯем масалан падар модар шудан ё ин ки шахси мехостагиашон ба шудан, ин
тамоман монеа нест. Ба кӯдаконе ки гирифтори диабети қанд ҳастанд мехостам китоберо тавсия намоям. Китоби олими педиатри англис Рагнар Ханас дар бораи диабети қанди нави як кӯдакон наврасон то давраи балоғатрасӣ. Яъне ин китоб дар бораи беморони диабет аст дар ҳар як марҳилаи ҳаёт, аз давраи кӯдакӣ ба боғча рафтан, ба мактаб рафтан, донишгоҳ тамом кардан, ба ҳаёти мустақилона гузаштан, ҳар як этапи зиндагии ҳамон кӯдакон пурра ва навишта шудааст, образ дода шудааст, тавсияҳои хуб дода шудааст. Яъне ман тавсия мекунам ки ҳар як кӯдак, падару модари ҳамин кӯдаки диабет ҳамин китобро хонанд. бинандагони азиз, барномаи Солим бимонед буд пешниҳоди шумо ва ёдовар мешавем ки имрӯз дар мавриди бемории қанди кӯдакон суҳбат доштем бо мутахассисони соҳа Ҳамза Ҳасанов ва Шабнам Шамсуллоева. бори дигар ташаккур аз суҳбат ва умедворам ки дар барномаҳои баъдӣ ҳатман бо шумо боз ҳам суҳбат хоҳем дошт. ба умеди солимии ҳамешагии шумо, хайр то барномаҳои баъд.